Ой за бүгдээр сайн байцгаана уу? Хэдүүлээ өнөөдөр Valkyrie-тэй задлах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд хэдүүлээ. Энэ option boss руу гарцгаая. She knows we're here now. Be ready. Нисгэж болохгүй. Чи баяртай. You have freed me from my corrupted form. You have my eternal gratitude. Миний corrupted form гэдэг юу гэмээр юм бэ? Corrupted form-аас чи намайг чөлөөллөө. But my sisters remain trapped as I was. Миний ихчнэр бас надтай ингээд юу яцсан. Find them. Юу гэдүүлээ? Нөө хоригдсан байгаа. Free them. Тэднийг бас судлаач. Valkyries rest on your shoulders. Valkyrie-нуудын хувь тавилан чиний мөрөн дээр ирлээ тэр гинэ. За. Тэгвэл дуулгыг аваа явах юм байна. Дуулга нөр царайтай юм шүү дээ. Ямар зөв юм те. Би их ч өөрхөн царай гэж бодсон. The fate of the Valkyries. Sounds pretty important. That's putting it mildly, lad. What do you know of them? A fair question, and yet not one easily answered. I know more than most, but much of their history is veiled in secrecy. My own experience with the Valkyries ends with my imprisonment. You are avoiding the question ahead. As I said, brother, it's complicated. I don't know why or how they become such wretched creatures, but perhaps if we can free more of them. You want us to fight more of those things? The fate of the Valkyries, lad. A more worthy endeavor there is not. It will be dangerous. Well, that hasn't stopped you before, eh?
That's the spirit. Ямар ч байсан Valkyrie-г алж чадлаа. Би нөгөө өмнө угаасаа энэ тоглоомыг тоглож учраас жоохон туршлагатай байна л да. Ерөөс Valkyrie-г ална гэдэг чинь бас чанга байхгүй те. За, цагт болж байна. Дахиад ийм бүх нөгөө Valkyrie-нууд байгаа. Зөндөө Valkyrie-нууд энд байгаа. Тэгээ эднэрийг хэрэг болж өгвөл судлаад өгвөл гоё шүү маяг шүү л гэдэг. Манай Мимир амхандаа ятгаал байна. What now then? Maybe Freya ought to have a look at the boy. No, I feel better now. I just needed to catch my breath. Where do we go next? Well, now that we've got the giant's chisel, we need to learn the travel rune to Jotunheim, so we can carve it into that special gateway atop the peak, and open realm travel to the land of the giants. You don't know it? Alas, no. But the serpent did mention that the giants had entrusted that secret to Tyr. Isn't Tyr dead? Aye. But his tomb boat is very much in reach. The doors are beneath his temple, submerged in the lake for generations until our snake friend shifted his weight. There we shall find the fabled Black Rune of Jotunheim. We could also explore some more. We got that chisel now, and that vault isn't going anywhere. Seems a shame to waste the boat. We shall see, boy. За юу гэнэ? Нөө манай хин баа штэ. Tyr штэ нөгөө эдхийн дайны болсон. Tyr-ийн одоо юу I can't believe Odin and Freya were ever married. Love and hate. Tyr-ийн одоо нөгөө нэг нууц өрөө гэх юм уу? Store room. Ямар нэг юм хадгалдаг те. Treasure room тийм treasure room гэсэн. Тэгээ тийш нь ороод Jotunheim-ийн хар рune гэж байдаг гинэ. Тэрийг нь авах юм бол хэдүүлээ Jotunheim руу явах боломжтой болох юм байна. Чийслэлтэй болсон учраас нөгөө чийслээ бариад нөгөө уул руугаа яваад тэгээ юу ягаал явчих. Are more closely intertwined than you might imagine. For instance, Odin hates the giants and they him. But Thor's own mother was the giantess Fjorgun, one of Odin's great loves. Odin Freya хоёр гэрэлсэн итгэж чадахгүй нэ гэдгсэн чинь хин ч гэсэн тэд нар өөрсдөө ч гэсэн ер нь итгэж чадахгүй байгаа. Тэгээд амар юу гинэ. So Thor's half god and half giant? Thor-ийн ээж нь бас авраг юм байна л да. Тэгээд Thor ч өөрөө хагас бурхан хагас авраг. Once Fjorgun was gone, lonely ages passed for Odin. And as war with the Vanir raged, I could see what he really wanted beneath his bluster. And after no small amount of convincing, Freya agreed. For a while there, he really turned on the charm. He seemed happy. He seemed interested in making her happy. He granted her so many wishes I can scarcely recall them all. The peace held, and I truly believed all had worked out better than I could have planned. But Odin's true face showed itself again in the end. He won Freya's trust, and she taught him some of her Vanir magic, another choice she would live to bitterly regret. Sadly, despite his wise counsellors' best efforts to persuade him that peace was the only true path to stave off Ragnarok, Odin never let go of his obsession with Jotunheim. The taste of Vanir magic led him to new forms of experimentation and new levels of depravity. Depravity. За яв гинэ. Тэгээ нөгөө нэг явандаа тэгээд Freya энэ хоёр уучраа болоод нэг гэрт ороод их төхөр болсон юм байна л та. Тэгээд Freya-гаас нөгөө Vanir шидийг нь сурсан юм байна. Хин Odin. Тэгээ Odin дуг нь хин Мимир хэлсэн юм байна л та. Хэрвээ ингээд инх тайвныг сайн хадгалж чадах юм бол Ragnarok хийжээж болохгүй гэд. Ragnarok нь болохоор нөгөө дэлхийн сүрэл واخгүй, дэлхийн төгсгөл واخгүй. Тэгээд ийм юм болохгүй гэд уг нь сануулаад байсан. Даанч нөгөө Odin болохоор нөгөө юунд Jotunheim-д бүр ингээд онтцсон. Jotunheim-ыг л яаж игээл устгах хэвээр ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү тийм санаандад онтцсон. Тэгээд янз янзын Vanir шид сурснараа нэмээд бүр ингээд туршлууд хийгээд гисэн гинэ. Vanir-ийн шидтэйгээ хослуулад
За тэгээ нэг тийм юм болсон юм байна. Тэгээд юу н одоогийн юунд хүрчээд байгаа шүү дээ. Ryan одоо цөлөгдсөн. Ooh, Tyr's vault is behind that magical lock. За тэрийн юу н vault ч юм safe. Тэрээс хинний бол Wow, can't believe we're setting foot in Tyr's vault. за Another one of тэрээс these. дотор юу вэ? Father, over there. Иш юу вэ? Зүгээр энэ талаар нь ороод ирчих гэсэн шүү. Энд дэд үжээгүй юм шүү. За ялгаагүй. Олдны юу вэ? Another one of these. It's Tyr, but Ein the Tyr middle өөр. panel is missing. Wait, Олынхан- I thought Tyr was a god, not a giant. Aye, Тэр чим бурхан гэж бодсон юмсан авраг. but he was loved by everyone, including the giants. Бурхан байсан. Гэхдээ бүх төрлийн хүмүүст хайрлагдсан. Other than me, he was the only one they gifted with their special sight. Hey, I wonder if the giants left a triptych about me somewhere too. Энэ юу вэ? Go ahead. Actually, come look. Let me show you how to read this. That is not You've necessary. taught me so much. Let me teach you something. Atreus, Юу л аж ихэн Come дээр on. чи надад. You already speak it. Learning to read won't be that hard. I know. Энэ хин Kratos хэлийг бичиг үсгэн мэдэхгүй болохоор бичиг үсгэн зааж How өгөх. to read, boy. Just not this tongue. You're halfway there. Мэднэ. Гэхдээ энэ хэлээр биш. Okay. So the runes represent a lot of different things. Some gods, some animals. Wait, Some... Oh, am I going too fast? Sorry. not I'll- that. Хүлээ. Надад ч биш яг нэ. Ямар нэг You юм smell something. ойрхон ирсэн байгаа юм биш үү? Дайсан өндөрлөд байгаа юм биш үү? Yeah, I do. Smells like rain? Бороо. Моди. You ruined everything. I earned that fucking hammer. But now, everyone's gonna think I only got it because Magni's gone. It'll be a joke. But if I kill you, no one's gonna laugh at me. Oh, are you dumb? That your father's doing? Or did you get it from your mum? She's stupid and ugly. Shut up! You don't know anything about my mother. Oh, it's true. But I'm gonna get to know you really well. You're gonna be my new brother. Right after I finish killing your father! Ее. Whoops. I think I broke him. Чиг боллоо. No. Stay back. This isn't over! Brother, the boy. Atreus, Юу гинэ? Моди нөгөө нэг том болоод нөгөө тоорын алхахыг өвж авах юм байна л да. Авах ёстой байсан юм байна л да. Тэгээд тэгсэн чи одоо хэрвээ ингээд би ирээдүйд өглөж явах юм бол майны өгцөн болохоор л өвлж модид өгсөн ухааны юм ярина.
Би зүгээр хашигнал шиг юм болно гинэ. You have to get Гэтэ би чамайг алчвал тийм болохгүй. Хинч над руу инехгүй. to Freya quickly. There's no other way. За, газ Фрейяр байж. Өөр арга байхгүй. Яа. За. Яа, энэ дараа дахиад нэг нэлээд том хэсэг гардаг санагдаад байна. Тэгвэл энэ ангийг энэ үргээд ингээд дуусгацгаая. Дараагийн анги дээр дахиад дахин утцгаая. Тэр баяртай.